Ti7 leti ngaphansi kwenomsa tingene titaladini tikhala ngokhushulelwa kweliholo. Leti 7 tifuna ukhushulelwa ngemaphesenti lasiphohlongo. Letinye tikhalo tekuthi emadvodza anikete emalanga lalishumi kuba sekhaya nangabe kusanza kubelekwa umntfwana bese kumalanga lasihlanu nangabe kukhona lokutsinza umndeni lokufanele kulungiswe. Kulwela loku letikufuna ulinyende leti7 betingakhatsateki ngekuchelelana nekulandzela imigomo yokuvimbela kuphephetseka kwe-COVID-19. We have been experiencing a situation where this COVID-19 made sure that in 2020 workers were not receiving any increase, but the bosses receive money. We are forced in 2021 to take this kind of route because workers are human beings. They carry this economy. They deserve an increase, COVID or no COVID. Leti 7 tithi umcashi katihlangabete ikakhulukazi njengoba tingakakhushulelwa imiholo kulomnyaka lophelile. There is something that is calling standstill agreement. Since 2020 last year, the employers never give us increase. Even this year again, they're saying 4.4%. That's in itself for us. Umcashi uthi utimisele kubuyela etafuleni yokukhulumisana neti7 kepha akade bophelele ngaleti khalo letivetwa ti7. Inomsa yona ithi iniketa umcashi ukuthi made kube ngolesibili ukuthi ahlangabetane naleti khalo tayo. In our view, we are out on a strike. We want them to come back tonight because we're not enjoying to strike. It's a pain to strike. We pay for striking. So the sooner they come back, the better. Normally we'll say 7 days, 14. We have said nothing to them because we want them to come back from tonight to the table of negotiations. We want to resolve. Workers want to work for their families. Lesiteleka siba nje KwaZulu-Natal, eGauteng, eMpumalanga Kapa, eNyakatho Kapa naseNtshonalanga Kapa. Inomsa ithi lemibhikisho yavelonke itawuchubeka ukuthi made kuhlangabetwane netikhalo teti7.